Bwana asifiwe kanisa lote. Inua mkono wako hewani tusalimiane. Praise the Lord. Nitachanganya lugha kidogo, lakini nitaongea lugha ya wengi ambao ni Kikuyu, lakini nitawarejelea wachache ambao hawazielewa ili tuweze kuandamana vyema. Na pia niseme ya kwamba sisi sote tumekuja pale hapa na kwa sababu ya familia yote ya mama wetu Gladwell, na pia familia yote ya Reran family wote, na pale ambapo tuko pia na Your Excellency, the Excellency actually the former Deputy President, na pia mama yetu Pastor Dorcas, na wale wengine wote ambao tumekuja pale hapa. Tumekuja ni kwa sababu ilimpendeza Mungu kumchukua mama yetu. Imagine, ilimpendeza Mungu, si mtu, Mungu. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia mmoja wenu muulize, kama ni wewe ungeulizwa ungetaka nani aende? Ungetaka nani aende? Wajua watu wasema kwamba tutafurahi sana hiyo siku, lakini ukisikia kwamba kuna kitu kimetokea tutatoroka, lakini kimpendeza Mungu kukuchukua ukiwa mzee ama ukiwa mdogo, tutaenda tu. Bwana asifiwe sana. Na niwe ukimenya ate muthanyomo wa methana tugwika atia nituguthie. Bwana asifiwe sana. Tondu Ngai atana toba madiko magei moigaga matuko maito ni amagerete kandi amatarite, koguo makinya no tugwika atia no tuguthie. Undu roko we murito muno ni kumenya atiriri mundu agathie aikarite atia. Ile jambo ambalo linakuwa gumu ni kujiuliza tu hiyo siku ikifika utaenda kama kumekaaje. Kuna wengi ambao wanalala wanakosa kuamka asubuhi. Kuna wengine wanagojeka kwa muda mrefu kisha wanafariki. Kuna mmoja kama mmoja alikuwa jirani yetu kule nyumbani nimezaliwa, wa Ali Asinia Bachara. Ni mundu wana miaka yake nenda dakiri na andu na riu koguo ainuka agicira kuruga gatuvia, na riri irugiro ria gatuvia kari arugaga akira etiranie nigetha gatuvia kahie nigetha gikinywe. Ngwire horo wa mane ati gatuvia ni kahire no ndungata ya Ngai nayo ni athiete, koguo gatuvia kanyiro ni mwaki ira ciongio mathaa mothe no wikwati na wiro ni ureka atia ila sio geikaraga we hariirie. Abia mwenzako kaa kama uko chonjo, ukiangalia kwamba siku yote tu tunaweza itwa, na ukiitwa utafanya nini? Utaitika. Bwana asifiwe sana. Jitagwo Douglas Mushina wa Kariuki togo mukwiritwo mbere-ini na makiria macio mothe Jesu ni mwathani na muno kio ngoro yakwa ndina thayo na ndina kirigiro kia mwisho wa matwini tondu wa kumenya ni kuri Ngai uria wambagiriria na akarikiriria, na ngamenya riria etana na heana wira no nginya ngirutwo. Bwana asifiwe sana. Your Excellency, former Deputy President, najua kwamba unapenda sana kuja nyumbani, na najua kwamba ni vizuri wakati ukiendenda unarudi nyumbani, ndio tunakuombea unapata nguvu. Na kwa hivyo katika kadida yako ukiona kwamba inafaa tu siku moja kama 31st of August hiyo mwezi, ningekuomba unaweza rejelea nyumbani tu, tusome hapa. Hii kanisa iko hapa pamoja, hii PC Herega ambayo iko hapa, tusome tu pamoja. Ile kazi tutakuwa tunafanya na pamoja na kuabudu tutafanya bado pamoja. Hiyo kitabu utafuta siku nyingine, naweza kukuomba hiyo bado ni siku ya zile ikiwezekana. Na nimeona mama yetu hapo anaandika, kwa hivyo atakukumbusha na atakuleta, and we thank God for you. Na pia tukwambia kwamba kama vile mheshimiwa Karaja alisema, ni ya kwamba sisi watu hapa community na pia kanisa lako la PCA tunakuombea pamoja na jamii yako. Kila siku ukienda ukirudi, Mungu akikuongoza na awe akikulinda, na pia Mungu akuongoza katika mipango yote na katika safari zote. Na ni parokia hii ya Gorano na pia presbytery yote ya Kiganjo, mimi ndio presbytery clerk, na kwa hivyo bado kuambia kwamba tunakuombea katika safari hii, na Mungu akuelekeze vyema na tuishi kama mambo iko sawa. Wapendwa, ni kwa sababu wakati unataka kwa muda ambao sio mrefu
ili tusijipate tumenyeshewa hapa. Muniruhusu ninene neno lake Mungu kwa muda ambao sio mrefu sana, na ya kwamba neno kama vile nimeomba kio giki ni gya kumireria family, kio giki ni ya gutumireria twa ithuothe. No ndumwe Ngai andeithĩtie ni kumenya atĩ rĩu maitũ witũ ndangĩigwo kĩhunjio. Ndĩtiguo koguo kĩhunjio nĩ gĩakwa niĩ na kĩao na gĩaku. Kĩhunjio nĩ gitũ. Bwana asifiwe sana. Na koguo rĩrĩa ndĩrathuraga kĩrĩkanĩro na ngahoya Ngai na ranjerekeria thĩinĩ wa maandĩko macio ma Johana 2 kamwari ka mbere nginya ga 10 nĩ ũndũ wahanĩkĩte. Nĩ kwa na sherehe yarĩ kuo ĩno ciongĩ sherehe. Na sherehe yarĩ kuo rĩ yarĩ ya ũhiki. No hiki ũcio warĩ kuo kũretagwo Kana ya Galili. Andũ arĩa mahikanagia matigwetetwo nĩa. No horo wa ma warĩ ũhiki wa mũndũ mũrũme na mũndũ wa nja. Ĩno ciongĩ hau hatirĩ nganja. Hatirĩ nganja ũhiki warĩ wa mũndũ mũrũme na mũndũ wa nja. No matigwetetwo nĩ arĩkũ mahikanagia. Na koguo kwarĩ na horo wa ũhiki. O ta ũrĩa nakuo mũthĩ no wega kũririka bado kũrĩ ona kĩhiko. Tũmaitũ itũ na hurũkĩte rĩ aragĩthire kũ? Bwana asifiwe sana. Kĩothe twĩrigagĩrĩria o hĩndĩ nĩ gakinya na tũgeka atĩa tũgathiĩ. Thĩinĩ wa kĩhiko tũrĩa tũĩ nĩ mahinda ma kũgĩa na gĩkeno, nĩ mahinda ma kũrũhia, nĩ mahinda ma thayũ, nĩ mahinda ma andũ gũcemania. Bwana asifiwe sana. Nyakati ya harusi ni nyakati ambazo mtu ufurahia, ni nyakati za watu kuonana, ni wakati kunakuwa na amani kama vile tuko nayo wakati wa leo. Hata vile jamii imekaa imetulia, nyakati kama hizo huwa zinakuwa wakati wa harusi. Bwana asifiwe sana. Katika harusi ile kuna watu wengi ambao walikuwa wamealikwa. Baadhi ya watu ambao walikuwa wamealikwa ni Yesu mwenyewe, mamake, na pia wale ambao walikuwa ni wanafunzi wake Yesu walikuwa wamealikwa. Ati andũ ingĩ nĩmetĩtwo thĩinĩ wa kĩhiko kĩu. No harĩ andũ acio metĩtwo rĩ harĩ na Jesu, harĩ na nyina wake, na harĩ na arutwo a Jesu na andũ arĩa angĩ. Bwana asifiwe sana. Na togo twathomerwo rĩ nĩ gwakinyire hĩndĩ ũgĩkorwo andũ magĩthiĩ mbere na kũrĩa na kũnyua, divei nĩ atuĩkire ya gũthira. Na nĩ wega wapendwo kwĩranaga ma divei andũ aingĩ nĩ maugaga divei na makegwatia. Ta wĩra ũcio ũrautagwo nĩ deputy president na makegwatia indo ciothe nĩ divei. Nĩ wega kuuga ĩno yaharagĩrio njĩra very special na ndiahũthagĩrwo ĩrĩ kĩndũ gĩgĩthũkia mũndũ na kĩndũ gĩgĩtũma nginya hakiri cia mũndũ ithũke. Na koguo rĩrĩa yagĩthirire rĩ ũrĩa kũrĩ nĩ kũrĩ andũ mathire kũrĩ nyina wa Jesu na makĩmwĩra divei nĩ eka atĩa nĩ yathira. No nake eciria ũndũ ũcio akĩũria rĩu rĩ niĩ gũthondeke ngĩrĩ nĩ kuoya thikũ nyingĩ no hiki ũgũkorwo weka atĩa wathira. Koguo rĩ akĩmoya akĩmatwara kwĩ Jesu. Na matwara kwĩ Jesu ũndũ ũrĩa merire nĩ atĩ ũrĩa ũyũ akũmwĩra mwĩke oro ũguo. Bwana asifiwe sana. Alipowapeleka aliwaambia kwamba lolote ambalo Yesu atawaambia mfanye mkafanya vile. Ni kumaanisha kwamba mamake Yesu alikuwa na tumaini kubwa. Alikuwa ameelewa vyema mtoto wake atafanya mambo ambayo yanaweza shangaza, atafanya miujiza. Niamenyaga mwana wake no eke maũndũ na no agarũranie maũndũ kana kĩũndũ. Bwana asifiwe sana. Na arĩkia ũguo akĩmeherera. Na ũrĩa merirwo nĩ atĩ na ũndũ ũmwe ũngegagia thĩinĩ wa nyũmba ĩyo nĩ kwarĩ na ndigithũ. Bible ĩroiga wega mũno ciarĩ ithathatũ. Ile mitungi mikubwa ilikuwa tumika zamani na Wakikuyu. Hizo ndigithũ unajua nilizipata mimi nikikua. Kila mtu ako na miaka yake, nilizipata tu mimi nikikua. Na kũrĩa thĩinĩ wa Yahudi ndigithũ ici ciakona maĩ. Na maĩ maya mũno matĩa ma kũnyua no marĩ magwĩthamba. Ũndũ wa mbere mũndũ atonya handũ nĩ athiaga gathambio nyarĩrĩ. No rĩu nĩ gwakinyira handũ rĩrĩa kwabatarĩkanire maĩ nigetha Jesu aringe kĩama gũtiamakanirie maĩ maigĩtwo make. Bwana asifiwe sana. Haikujalisha maji ilikuwa imewekwa kwa kazi gani, lakini yeye Yesu aliambia hawa watu washota kidogo wampelekee the master of ceremony. Koguo magĩtahia kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wakĩo Jesu aringa kĩama na ndatiri akĩmera
no matwarira mutavania wa iruga toria Elder Karanja agutavanitia kidogo riu riria acamire agire no horo akuria atiriri handu oria mundu etire muhikania na ne mothe no hiki andu matitaga muhikania metaga mutavania riu mutavania agitukanirwo agita muhikania na mwita muriria atiriri ka Yohana atewe indo iria njega ri kairutagwo igithira kana irutagwo mbere. Bwana asifiwe sana. Teroshoge mulaki omwira atiriri ona Jesu aingirira muturire na maundu ri magarurukaga andu magacanga muute ucio ngamwire oguo ate Jesu ari kuingirira undu ari kuingira nginya family ari kuingira nginya utongoria agaruraga maundu nginya andu mageka atia makamaka munengera high five mwire nawe itikiria Jesu oherera muturire waku mwire ati oherere family yaku mere oherere utongoria waku na maundu na maikara ke ni maguikara wega. Bwana asifiwe sana. Na wapendwa thiini wa kirikaniro kiu na maundu mamegituona ni ati nikuri ni ndenda kwaria ohoro wa Jesus the solution of our problems. Ati Jesu uria wikaga atia ututhondekagira mathina maitu maundu mamatukoraga Jesu ariwe aja ya maundu matuko twinamo. Jesus the solution to our problems. Kwa hivyo shida zozote mambo yote ambayo yanakukabilia ni ya kwamba Yesu ako pale ili akutengenezee. Bwana asifiwe sana. Na wapendwa niwega kuga thiini wa muturire uria tuturaga mundu na mundu uria ungi ni kuri maundu maritu matukoraga. There are a number of struggles that we find on the way. Na twagia maundu macio ri ni tugia na ciuria tuyuragia tukeuria atiriri what do I do now gwika atia riu. Bwana asifiwe sana. Turu maundu moka maba magakumakia maundu moka tamagikuo kia maitu bitu family ni aroranire onena miaka mingi uguo makembia kurania atiriri riu tugwika atia. From the tributes iyo cia thomo ni tuigwo family niraikarite wega na ndaririkana ciugo ciandikio na mundu mwe mugi a quotation yuga atiriri a mother hold their children's hand for a short while but their hearts forever. Ate maitore anyitaga guoko wa ciana ciake kaida gakuhi no ni ikaraga anyitete ngoro yao matuko mothe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata kama ameondoka na alimshika kwa muda huu alimshika mkono bado roho zenu ataendelea kuzishika vizuri. Praise the Lord. Na kwa ugethikire tributes ila makoheanaga niwaigwa ni andoro maiko ni meuriria atiriri toni ahuruka ari our matrak ni ahuruka ari tweke atia ari ange makiuria atiriri now that the storm has hit what do I do ni kwagia na makombe thiini wa muturire uyu gwika atia now that the diagnosis has been done yani kororwo murimu uria mundu akina guno wekwo na kwamenya kathini waku ni uyu ugwika atia know that my plans have crashed yani mivango ndari nayo ni ekatia ni athukana ole mwe gugika atia lele ngokoria atiriri when the disappointment come along your way what will you do. Disappointment na hani ola mundu igua atiriri ta maundu uria kuvangite ta meka atia ta makwerera ta kwahitana mundu wakiuria atiriri ingigika atia ria kwagia na mundu metagwo despair kana doubts uria mundu akinyaga handu akenda gukua ngoro akenda kugia na nganja mundu gakiuria atiriri ngugika atia. What about issues of pains? Torisha mwana kia atiriri no iguaga ruo wanaigua ruo ta okoro muthe na ruo. Just ask your neighbor there, in terms of pains whether physical or emotional, what are you supposed to do? Ria kwagia na nduma thiini wa muturira waku ri nduma ya muthemba ucio ri ungika atia nayo. Bwana asifiwe sana. Maundu mane mahandikire kana ya gariri turia divei yathirire ri there were a number of questions na kwari no horo wa guthinika kuhuria atiriri guguikara atia tugwika atia. Muhikania amenya ri mundu ehokere sto ndana mivanga wega ri agwika atia uhiki uyu ri ukurikirira atia. Bwana asifiwe sana. Na wapendwa ni kwenda kuga even when you are confronted with all these things the solution is only one. Meet Jesus. He is God's answer for men's problem. Praise the Lord.
kuikara ungeikara shamania nao na Jesu. Bwana asifiwe sana. Tia guthi gwetha uteithio kuma kundu kungi to maundu mo tuthia gwetha uteithio kuma kurimo handu agututhondeka nikuo mathukaga ithe tiguo. Bwana asifiwe sana. Kuri andu maneciria guthi gwetha uteithio kuma kuri andu ati ringi mathi maheo githito kana kiria kingi na mageciria mucio no kwagira na maundu makagira thiku nini muno no baadaye tukona ki maundu mahitanite akone muthuri wa mucie handu agwita mutumia wake cigo iria njega aramwita mam amutengaire muno ati mam ira ciongi ti ati ni mundu ungi wathukirie ni mwana mucie wekire atia athite gwetha uteithio githe cionga munake amwe guti uteithio wi kundu kungi uteithio uri kwi Jesu. Bwana asifiwe sana. Koguo tucamania nake maandiko ma Ngai moiga thĩinĩ wa thaburi Psalms chapter number 34 and verse 17 at many are the afflictions of the righteous, but what does God do? God delivers them from all of them. Ati ohoro akunyaririka na maundu maingi ni mokaga kuri ari athingu no maandiko mangĩ magatũhe hinya tondu arauga atiriri ati we Ngai ri ni amanya mauraga kuri momo mothe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ile shida uko nayo, ile kasoro unaiona, ile dosari uko nayo, ile mambo umeshindwa kuenenda mbele, jua kwamba Mungu Yesu Kristo ako pamoja nasi, ako pamoja na wewe, na ili aweze kukupatia jawabu. Ate Yesu alio hamwe nawe nigetha akwe aja tondu riria ari kuria kana ya Galili na riria ari irio ri ni amenyire ati divine ikiri atia ni thirire, ni amenyire uria gungiikara. Bwana asifiwe sana. Na amenya ari we ndakirire athondekire maundu makiagira nginya andu makirigwo atiriri kai maundu magiraga makirika matibate kwambiria wega tukiambiriria no tondu riria aingirira maundu no magirire. Bwana asifiwe sana. Akiingilia mambo yote inakuwa sawa mpaka unashanga. Hebu kaangalia mama mmoja kwa Biblia anaitwa Hana. Ana alikuwa mamake nani? Samueli. Kabla pale alikuwa ameolewa zaidi ya miaka 10. Ahiketio mbere ine haria makiria miaka 10. No ni atiriri o mwaka family ni yathiaga Shilo ithigacokia ngatho. Kila mwaka familia iko inaenda pale Shilo katika that altar. Ile altar ilikuwa pale, madhabahu yenye ilikuwa pale, walikuwa naenda na ile wakatoa dhabihu zao za shukrani. Bwana asifiwe sana. No mwaka magathie makainuka ginya hinde mwe Hana ayuriri atiriri ndigiokaga atia o mwaka ongeinukaga ndikiriaga nyama atia na nyama ngagairwo nyingi muno ongeinukaga akimenya riu hindi ya kinya ni ya kinya na maundu mara marathinia nie ndingeinuka hena kigongona haha. Bwana asifiwe sana. Huwa tunamwona atokezea pale mbele. Haikujalisha nyakati zile wamama hawakuwa na ruhusiwa kwenda katika madhabahu no gotia makanirie gwicia ugire atiriri kiage kumira ne kiume mwiko ugaga ne kiumire ne gwongithia iro cionge ne gwongithia kigwa mundu akwira kiumira ne gwongithia mundu cio tayari ora gungeikara. Bwana asifiwe sana. Na maundu matokoraga no ni atiriri riria athire haria ona akoro muthinjiri Ngai ndamenyanagia uria kuraikara ri gwathiria atia mwaka ucio ngi ihinda ta riu ni anyitire mwana wa kahi bwana torogoco. Bwana asifiwe sana. Luka guo lemwe ti mundu twekone mundu muthe maundu macio nangikite atia kono wega riria Jesu aingirira maundu ni mwika atia ni makugaruka na nikio wapendwa kuria kana ya Galili ndreciria uhiki ucio na indi no wega kuga uhiki ndwekagwo muthenya wamwe ona wekwo andu makona sherehe thiku ciganona koguo ni maiganirie sherehe iyo thiku ciganona ni aikarire kuna thayo na kuna gikeno iro ciongi gikeno na thayo tikia muthenya wamwe. Haleluya. Iro ciongi kirathimo tikia muthenya wamwe. Bwana asifiwe sana. Ndumurona gucero ni Jesu tikwa muthenya wamwe. Bwana asifiwe sana. Ugathini wa Johana 21 kamwariga 5. That is John, the gospel according to St. John chapter number 21 and verse 5. Haha kana chapter 1:21 etwiraga rira Jesu taru Jesu arabio arakua na reka atia na rariuka ri ni kuri matuko maiganona
aikaraga giceragira andu atanathie biu. Bwana asifiwe sana. Na matuko macio ri nitukuona hindi ino arutwo ake metagwo Peter na ari angi makira na macoke wika atia guthie gutega. Wakaambia na warudi wakafanya kazi walikuwa wamezoea, wakadhania kwamba ni mazoea. Bwana asifiwe sana. Hebu guza mwenzako mwambie kwamba sio mazoea. Mwambie sio mazoea na mwambie simzoee Mungu. Bwana asifiwe sana. Na koguo ri magicoka gutega mandiko moigaga atia utuko mugima matianyitithirie utuko ke rucine magicoka ri mari wakue hugururu-ini ri makiona muthuri nake akimagaithia akimoria ciana ciakwa mwina kindu mungiria. Praise the Lord. Akimera wega muno, my children, do you have any fish? Na mogiria atia mogiria aca ekoniwe ungiacokirie atia. Undu wa mbere utuko cio mugima ni manogete, utuko cio mugima mari ahutu, utuko cio mugima ni menda gwikira pesa mfukoni, lakini asubuhi imekuwa na hoana jambo lolote. Ekoniwe ungiamucokirie atia tiga gucokia ngara, yani kumurege kumurudishia vibaya. Yani we muthe nduramenya ukuhanaga urenda tugucokeria atia, nduramenya ino kaumaga ku kautoi. Bwana asifiwe sana. Lakini hawa walimjibu vyema akikera atiriri ati Jesu ni avataritio kakinengana yothe andu ni marire kama tiarire. Bwana asifiwe sana. Ati uri gutingicenjia gutia makania kuria umete uria wikawa. Pedro onako maundu ni makurituhire no wega kumenya atiriri maundu ni maragira no ni wega kugia na witikio no wega gwetera Ngai nigetha kugarurira maundu na tondu ari o hau nigetha kiatia nigetha kunyitirire. Thini wa mandiko mandikitwo thini wa Deuteronomy 31 and verse 8 kwa Kiingereza sema kwamba the Lord himself goes before you and will be with you, he will never leave you nor forsake you. Ekago atiriri ni Ngai we mwenyewe uguthie ari mbere yaku, family and every member. Ni Ngai mwenyewe aguthie ari mbere yaku na athie ari hamwe nawe. Bwana asifiwe sana. Agakiuga atiriri ndigagutiganiria na ndikariganirwo niwe. Bwana asifiwe sana. Ni wega kumenya uguo ati Ngai arathie mbere yaku na arathie hamwe nawe. One, ndakariganirwo niwe na ndagagutiganiria. Andu no meke guo no Ngai ndangika guo. Bwana asifiwe sana. Koguo ri twerekeria kuruwe ri ithe maundu gututhondekera na nikio tuthomaga rugano rwa wetuga the centurion story. Mundu uyu wari munene wa thigari na mundu uyu ana ndungata yari ndwaru muno. Alikuwa na mfanyikazi wake ambaye alikuwa amegonjeka sana, lakini badala ya kukaa nyumbani aliamua wakati sikia kwamba Yesu anakuja akaondoka kumlaki. Na alipoenda haikujarisha watu umati wenye walikuwa pale. Damakirio ni andu aria marigiceirie Jesu no athire akimwira atiriri ati ndungata yakwa ri ni ndwaru muno. Haleluya. Na ni akohoya kiatia amihonie. Tero cio ngi atiriri maida ni mega maya tiga gukira. Bwana asifiwe sana. Uri ore igwa mawigine maku ri tiga gukira. Bwana asifiwe sana. Nashukuru wa mama sana, ni kwa sababu wa mama Mungu amewasaidia sana nyakati zote. Wanajua kuongea, wanajua kutetea, wanajua kuzungumza mambo yote, hata kama sio mambo yatakiwa watu wasikie wanayaongea. Ukakora mutumia kinyare bavu ni oko ni ariraga akirira ri no kweleka atia arearia na ringi akaina nyimbo cia gutemana demano no areka atia no arearia. Bwana asifiwe sana. Arume legwada tu hoya Ngai kuma deputy president ya tuhoya Ngai atiriri onethe tukagia na kuhenjeka tukata onethe kwiyaragia na jasha muthemba ucio tutwakuania muno ri mondo matigaikara wega. Ngai wa neighbor high five mwire kama kwiyaria. Bwana asifiwe sana. Na makiria kuri Ngai. Haleluya. Mwire maundu macio
macio reciria macio magutangite mwire nake Jesu eho atumetwo ni Ngai atuike anja ya maundu mothe. Bwana asifiwe sana. Na koguo Jesu ri akira ndungata eno the centurion ne ngoka tuthie mucii nake amwirithia atia ndogoke ni tondu nie ri ndikiagirirwo we uke gwakwa no aria mugamba ro umwe na ndungata yakwa ne gwika atia. Haleluya. Ndungata ya Ngai ni kwenda kwaria mugamba ucio umwe. Haleluya. Nigetha kuria kwina nduma wamukire utheri, kuria taraigwa wega wamukire kuhona, kuria mucio ikatoro ikarite mucio ikare wega ugai ameni. Kuria urarora urathie urarigota guguikara Ngai aheane njira. Naomba ya kwamba kama mtumishi wake Mungu akakuponya wewe ambaye ni mgonjwa, wewe umekosa njia ya kuenenda akakufungulia njia. Bwana asifiwe sana. Wewe mambo yako imekuwa magumu akayafanya kuwe rahisi. Bwana asifiwe sana. Na njia ni moja tu, tukijua kwamba hatuachilii vile akuachilia hawa watu wake na pale katika Kana ya Galili venye alifanya miujiza katika maisha yetu anatufanyia vile. Naomba wapendwa, hata wakati sikia kwamba utaki kuongelesha mtu fulani ni kwa sababu umpendi, ni kwa sababu umtaki. Halo, ni vizuri tukwambia Mungu akusaidie ili akupatie yale mapenzi. Kama ni hali ya onohoro wa kuhanira wapendwa na totole family cia neje kuri ando mataranageria ndirenda kwari ora family no ndego ithuothe gutimo tare family no ni aterere guti undu katagwika tondu akwa ni mwashiranirwo na mundu tagwo guo kana wetagwo guo nge guti kundu nge mutwara undu ria mwega ri ona akwitiria ri mwike atia muohere no gakimwira ati na ng'ania no hitagiria tonika bakwaria ugai ameni. Koga hiyo moyo turathima wapenda tuweke wega tukathi na mbere na tukiendelea katika mambo yote haya. Hata leo siku ya mazishi tuombe ya kwamba Mungu atumulikie mbele, Mungu atushike na mkono wake vile kitabu cha Isaiah 41 and verse 13 then wa Isaiah ya 41 kama wari 13 kala kaugaga atiriri nigukunyita guoko gwaku kwa urio ngikwiraga ndugetigire niguguteithia nitakushika mkono wako wa kulia nikikwambia kwamba usiogope nitakusaidia. Jamii naomba ya kwamba hata kama tunaweza ulizana mambo kadhaa wa kadha, hata kama kuna mmoja wenu mwenye amekaa katika njia ya maswali mengi, uruhusu mkono wako ukashikwa naye Mungu. Anasema kwamba si ukushika peke yake bali yeye atakusaidia. Deputy President ukishikwa mkono na huyu Mungu, ajua atakuwa anakusaidia. Bwana asifiwe sana. Pastor Dorcas, Mungu atakuwa anakusaidia. Wakati mwingine sisi hatuwezi jua mambo yanaweza kuwa namna gani, lakini kuna Mungu mwenye akianzisha jambo analifikisha mwisho. Kuna Mungu ambaye anabadilisha na mambo inakuwa kulingana venye yeye mwenyewe atafurahia. Kwa hiyo ndio turathima tukega wapendwa, tuthirabe na mathiko maya, twetekera mutorera witu aririo ni Ngai, mutorera witu tongorio ni Ngai, mutorera witu ri tuthiaga gwetha anja kuma kwe Jesu to Ngai ni amuheanite akorwo ari suruhisho. Katurakiumira ritiga Easter. Bwana asifiwe sana. Itho tirakiona Easter Jesu ni athinika muno. Kai maundu macio athinikaga namo kathinika tondu wake. Athinika tondu wako tondu waku. Tumetokezea tu katika hii hali ya Pasaka. Yale mambo yote alipitia, tuko tunajikumbusha mambo yote alipitia. Si kwa sababu yake bali alipitia yale yote kwa sababu yangu, kwa sababu yako, kusudi tukimwamini hatakuwa watu wa kupotea, bali tutapata nini? Tutapata uhai kamilifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ti wala wako kana wa mundu uriogi kana wadu ariage othe no ya kumenya Jesu riria arathinikaga ri ni tondu nie kana we tungemwitikia ri tutikora no tugeka atia tukagea na moyo wa tena na tene. Kwa hivyo Mungu atubariki sana wapendwa katika mambo yote ambayo tunatenda tukimwamini na tukimtarajia Mungu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu, tugushukire ngatho ngamenya wothe tukioya kunikia mamwathani urehaga uria wendaga tuigue na nigatha ukinyira miturire itu na nigatha mwathani ututongorie hari miturire itu nigatha mwathani utuikarie he miturire itu na nigetha muturire ri tutari nawe ri ni twendo ngihoteka no twi nawe tugutwika makiria ya toria
tuoneana family ino na tuoneana ithuothe kuriwe na nigetha ngĩotwaga muoyo utuheage anja thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ utuheage anja thĩinĩ wa maũndũ marĩa mwathani matukoraga utuheage anja harĩ mĩrimũ ĩrĩa tukoraga utuheage anja rĩrĩa twaga njĩra rĩrĩa twamenwo rĩrĩa twarigwo nĩ atĩa ugatuheaga njĩra. Bwana Mungu, tunaomba kwamba katika wakati ukijitoa kwako ili uwe kwamba unatuongoza unatuangazia katika maisha yetu na ili katika magonjwa ambayo wakati mwingine tukabilia Bwana tunaomba kwamba ukatupatia hali ya kupona katika hali ya maisha ambayo tunashindwa ni kwa sababu ya mambo haya ama mambo mengine, tukijua kwamba Yohana Mtakatifu 10:10 Biblia sema kwamba ati shetani huja ili aibe, ili auwe na haribu, lakini wewe Yesu huja ili tupate uhai na tupate uhai kamilifu. Tuomba kwamba Mungu tusaidie katika hali ya kukuamini, katika hali ya kukutarajia, katika hali ya kunyenyekea, katika hali ya kupenda utuongoze, na ukituongoza ushindi tutakuwa nao. Kwa pamoja nasi wakati Mungu mwema, tubariki na tuongoze kwa nyakati zote. Hii ni bila la imani wakati huu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Niwa mikono yako juu, piga Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Amen. Naomba wakati huu basi takuwa tuongozwe kwa wimbo maybe ya Kikuyu kwa hapo. Onyite na guoko, tunarudi bado hau thĩinĩ wa karatathi ke hau. Onyite na guoko. Ili members of the family watakuja hapa mbele or before that nimekumbuka kuna ile mambo ya madhaga. Kuna madhaga, kwa hivyo guild, kwanza guild